كرد ميرين چیا و شاهين دشتان ابن فضل الله الأمري. أحمد بن يحيى بن عبد الله بن المجلي بن دعجان بن خلف بن أبي الفضل الأمري ويكو بنافي شهاب الدين جي دهات ناسين دنافبرا سالين 1348 ده جيايا. جمالباتك بسالان بوجيرة مجول مزنبويا وجهين بلند دنافا دولتي داقرتنا وبطايبتي جي ديوانا إنشاء ونيفساندنا سران اف لمصر وشامي دكرن باندورا جهي مالباتي هشتكو اوجي جهين بلند دي دولتي تبقرا قالك كاركتن دستين وي وببافي خورا دنافبرا شام ومصري دا دچوده هات لشامي نيفسكاري إنشاء بو والمصري جي پیامو نامه جي سلطان را دخواندن دما کوباوی وی دادگر و نویسکاری سری لمصری وی دادگهی جی کار دکر ناکوکیک دنابرا وی و سلطان المملوکی محمد بن قلاون ده درکت فیه که هشتکو مالا خواه جکارین ریوبریه دور بخه و پاشی جی هات گرتن و خستن زندانه پشتی دمه که هات بردانه دما و گوهستنا دسلاتی یا سیف الدین ابو سعید تنگیز سلطان کارکی نو یه نویساندنا السر لشامه دا دستوی و دمک دریج دوی کاری دما. برهمن ابن فضل الله العمري دي نویساندنا دیروکا کردیا سیاسی و شارستانی جافکانی که گرنگه هروها وصفا ویج خوزایا ولاتی کردان را و هرمین جدا ین لسر بلاف بونه جیانا وان آجواکی و آبوری و سیاسی و شوازی جیانا وان لگند و باجاران و دشت و میرگان شیرو ودکه جوانجی پرتوکا مسالک الابصار لممالک الامصار دی تسبیکا پرتوکه ده سدامان نیفساندنا وی پرتوکه دیار دکه او جی وکا کرتناسینک جعرده و کسین لسر دجین ریا ولات روش و نشتجیهن وان دایناسینه اف جی با ارماجا کو هر کسین لمملکت روشان مملکتین دنه بزانبه پیوستین خواه دما گرانده پیک بینه وی دما نیفساندنا پرتوکه ده گرانی دایه سردیتنو نوچهین بهستنه و دیتنه و بطایبتی جی تشتیج کسین پی باورده که ده درباره وان ولاتان ده ورگردیه هروها و رغمی که سردانا گلک جه اوار کریه لی دیسا جی ده درباره جه نچویه ده پرست کر کو بزانی به کایا راست کیجانه دیار دکه کوی شوازی ارنگاری ناسین بری خواه ده دابش کرنا عرده ده پیک نعانیه لی بلی حول دایه کو مملکتین مزن ین خودی باندور بشوپینه و که روشاوی چاوایه اف پرتوکاوی هن آگاهین گرنگ و تایبت ده درباره کردان ده حواندیه و بشک تایبت جبو وی یک جودا کریه کو ممالکین تیده ببیر بینه سرناوی وی کر مملکاتا چیا او دابشی چار بشان کر بشه یکمین لسر کردانه بشه دویمین ده درباره اللرده بشه سیمین جبو الشوله و بشه چارمین جی ده درباره شنگاره ده هر وهاجی هن تشتندن اید درباره کردان ده لهرمین جدا شام و مصر و یمن ده ببیر آنیه پرتوکاوی یادن جی بناوی پیناسیا تیگینا رومت دار مبستاوی جی تیگینا نیفساندنا دیوانیه و قانون که دنامه جی دیوان انشاء درد کونه اف قانون جی جبر گریداناوی یا یکسر بسلطان و یان جی حاکم ره دوی بوان قانونا کار وره کرنه و به هر تشتی بچوکو مزن دهاتن شاندن گرنگی ددایه هر وها شوازی خطاب او ناولی کرن و ریس کرن پرتوکان و رنگی پلی نورن بکار آنین بیوانا کاغذ و پینوس و رنگی خیس کرنه و هر وکیدن گلک روپل جپرتوک جدا کرنه و پیناسه کردان دکه بلاف بونا وان تایبتمندی وان این چاندی
و خوازایا وان آشارستانی و هروکی دن. العمری او به آوایکی اشکره ده دستپیکی ده تایبتمندیا کردان و سرخوابونا وان یا نجادی و زمانی جگلین دن کرد وکه چسکی به سرخوا جدا کریه. دوی درباره ده بیجه کرد اگر مروف ده درباره جنسی وان ده لی بگره دوان بشانده او جنسکی تایبت ده برنگ ده جوره گشتی ده. هر وها آستا هزا وان دیار دکه بلافبونا وان یا فرح و هبونا ناکوکین دنافبرا قبیلین وان ده. او یک جی دهیله کو کوم نبن و لحف نکن. دوی درباره ده بیجه کرد خلکن هجمارا و بیداوینه و ناین سینور کرن. هرچندی شوره فتنه سرکن وان دکوجه و کسین رازایی را دکه. او جی لوالید گلکن و گلک کسین دجبرین خوتینن. لیوان نرینین خواه بلاف کرنه و گوتن آوان نابیک. اینجی دنافبر آوان ده شورکی دریش هیا و خوینک دهرکه و پرگلک وندا و گریک بخوینه شل هیا. دو سرین وان هنه هر یک جی جوان مزنه و جبو هر آلیکی وان هجمارک نبچوک هیا او جی خودین جولا مرگه و اقرشوشن. مملكتنا جنگیز خانه لگوریکو ابن فضل الله العمری دیار کریه جسینور فراتي حياة داویار روجهلات لسر خیزک راست گری دایی سند دریج دبه و مملكتا ایران دبن دسهلاتا مغولات ديه. به مملكتا اکاسرا هاتي ناسين و آلين وفره بون هرمين فارس عراق عجم عراق عرب خراسان كرمان أذربيجان أران أرمينيا الري جيا ديار بكر و ديار ربيعة و جزيرة كرجستان و روم دناوا خود دحواند. اف گشتی دبن دسلاتا حاکم و سلطانکی دبون. پشتی میرنا سلطان الغانی ی مغولی ابو سعید بهادر خان دسالا 736 هجری 1335 زاینه ده جهف جدابون و گلک میران بریو بر. العمر هرمیم بلافبونا کردان دیار کریه کو دنافبرا شهر زوره و حیا ولات تکفوره قسطنطینه و یاشی استانبولا نها بلاون. جبر ناوی حاکم وی تکفور ابن سلطان جرجیس وکا ابن بطوطا دایناسین هاتیه بناف کرن. هر وها هبونا کردان لشام و مصر و یمن و جهین دنوه بگشتی کرد لجیاین همزان و شهر زوره و حیادگه موسله با آوایکی مزن هنه. هر وها هبونا وان لجزیره جی گلکه. سرک هر قبیله کش قبیلین کردانه میرک هیا وش آلی سلطان و شاهان و وکانو نری قبیله دهات ناسین دیاره کو سلطان مملوکی کرد وکا کومک خودی طایبت مندین جدا دا آخوی جبوان پیشکشی وان یعنی میر وان هیا او بناوی پیشکش کردان تیناسین. العمری وصیتا پیشکش کردان ببیر آنیه و تیده وها هاتیه. بلا افکومین بلاو ورن سرهف و کسین جهف جدابونه بلا لهف بکن و دلی وان جهف روکه و بلا کسک بهیز بچناف وان وش کسین کفر کرنی را ببا تیرک و بلا جهف را باش بن و کسک جموان درکوه و باشیکی بکه و گاوا بچوک مجعرده آویتیه جبوان لجم خوده و لجم وان خیرک جتست بیکا عجمه و حیا بشاره زوره دریج دبه و هر وکیدن. هرمی چیا یک جگرنگ ترین هرمین کو کرد لهنه. هر تم ناوی هرمی و کردان به هفره بو و حیا آستا کو العمری کردان وکا میرین چیا بناو بکه. سینورین وان چیانه با آوای کی زلال نخشاندیه و دیار کریه کو مبستا جچیا او چیای دناوبرا دیار العرب و دیار العجم دیه و دسپیکاویج حمدان و شهر زوره و داویاویجی لوالات تکفور دقده وش آلیه موصله و لجم دجله دقده و الآلیه دنجی حیا داویات چمه دجله حیا بفراتیه.
العمري ولاتي كور ويانجي لورستان يه خودية خوزايا كتشيايية وهروها هبونا دشتكي ليه بشك جهرما تشياد حسبينه ورغمي كود بيواجوه كديروكي ده وكهرمك جدا هاتية حسباندنه لفان دران كرد بآوايكي گرسيي دجين هرما تشيا ولورستاني گلك شارستاني حواندية يعني هري گرنگ اصفهان شهرزور سهرورد اربيل دينور سيروان قصرى شيرين كرمانشاه نهاوند همزان قزوين قم طالقان أردستان وسوس وهروكيدن جنابندان العمري هبونا كردان لهرمي چيا تكزدكه وهي زاوان و بلافبونا وان ودبيجه نافي مملكتا چيا لولاتي وان كريه وعشيرين كردان این باو ببير آنينه هروها آخافتناوي يا لسر لورو چياين و بآوايكي جهف جدا جبو وان تايبت منديا سياسي وكا قبيلين خودي بريارا سياسي لچياي لور ويانجي لورستاني پیشکش كريه ديار دبه كو هرما چيا بگشتي نشتجهين و كردن ولآلين و ين فرح بلاف بونه هم وكا دستهلاتا سياسي ويانجي وكا ميرنشين وكله وپرستگه وباجار وگند حيا دما بداوي بونا دستهلاتا وانجي وكا بشكي ججفاكي دبن گلک دستهلاتان دمانه و جنابا وان دستهلاتان جي مغول قبيلين هري گرنگ ين العمري ببير آنينه قبيلين غوران ين لحمزار و شهرزور بلاون هجمارا كسين وان قبيليان نيزي 5000 قبيلين گلاليشي لهرما دانرك ونها وندا للنيزي شهرزور خودي رولن و دستهلاتا وان لعردن در دوري جي هبو يه هري نافدار دناوا وان ده كوما بناوي كوما سيف الدين صبورة هجمارا لشگرين ويجي دگهشت حزاري جبو گلالي دزومدن جبيلي ياسرك هنه يك جوان لهرما داوق نشتجهن وحجمارا لشگرين وي كيمي حزارية ويادنجي لهرما آشنا لأزربيجانية وحجمارا وانجي كيمة وناگه 200 كسانه و دبیجن کود دما ایریشین مغول و داگر کرنا وان هرمان هن جوان کوچی شام و مصر کرنه جی قبیلین کردانه ین دنجی قبیلین رنگلی افجی لکیلک قبیله گلالی لهرما همزانه و چیاین وی نشتجه بون مروفی وی بهز بون و گلکی جیر بون هجمارا وانجی دگهشت و هزاران العمري لسر قبيلة شهرزور جيد آخذة هجمارا وان گلک بون وش آلیه هزه و نیزی هف بون مروفین وی بدرج بونه دهاتن ناسینه هنرین شران باش دزانن هزا دستی وان دجی او جی در دورین خواه جدا دکرن او ترسه نزانن اف قبیله پشتی داگرکریا مغول گلک زیان دیتنه کسین وی نچارمانه کتبلی مالباتین خواه کوچی شامو مصری بکن جوان قبیله یانجی قبیله لوسه و باپیری هروها قبیله بناوی خرکیسه و یانجی وکد چافگانیه که ده نهاتی حوسه پشتی قبیله لوسه و باپیری ده انجام داگرکریا مغول ده کوچ کرن خرکیسه لوان داران بجهبونه جی قبیله شهر زوری جی قبیله سیولی او جی به هزا خود هات ناسینه و شر کربون هجمارا وانجی در دوره 2000 قبيلين جولمرگه دما جيانا ابن فضل الله العمري ده قبيلين هري نافدار بون بفي نافي هاتنا ناسين جبر كل باجار جولمرگه بهيزه العمري دبيجه كوبينغها في قبيله ودگر عتبة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد المنافع ونافي حكيمية ليدكه دبيجه كود دما أموية لهمبر عباسيان ببن كتن وان خوسپارتيه چيه و پشتا خواه به کردان بهیز کرنه و دناوا وان دن جیان کرن و وکا وان بون اف جی دهله که ام وگرن ناز بکن که تشتید درباره نجادا عرب و کرد
د پرتوکên kelebûra İslamî hatiye gotin bi sedema nenazkirina Kurdan û çanda wan e û yan jî ji ber sedemên din ji ber nejada Ereb û projeya xwe ya desthilatdar û xwedîtina di serê desthilatê de ku bûye beşekî giring ji sîstema dewleta İslamî û ya ku serokê wê xelîfeyekî ji nejada Ereb e. Bêguman jî ev nerîn di dema destpêka veguhertina Kurdan ber bi avakirina mîrneşînên xwe weke musilmanên din di serdema Ebasî de derketiye. Ev jî ji bilî zimanê Erebî li cem musilmanan ji ber zimanê Qur'anê û çalakiyên îbadetê û tiştên pêvegirê dayî. Nejada Erebî cureyekî ji serbilindî û bi destxistina projeya desthilatê di navbera kesên xwe ji nejada Ereb dihesibîne û cureyek xwedîtin û nêzîkbûna ji tiştên pîroz û cihbilind di civaka İslamî de ye. Ev yek jî di nerîna hîn dîrokzanên Kurd de jî bandora wê gelek e ên weke Şerefxanê Bedlîsî û Mahmûd Beyazîdî. Ev yek jî ji heman tiştê Elûmerî kiriye dema gotiye ku bingeha qebîleya Colemergê Ereb in. Dibêje ku hin mîrên Colemergê Omewî û yan jî Ebasî ne. Dîroknasên nû jî diyar kirine ku Colemergê ji kokêve Kurd in û tu girêdaneka wan ya nejadî bi Omewîyan û Ebasîyan ve girê nade. Li kêlek qebîleyên Colemergê hin qebîleyên din jî niştecih bûne. Hin jî li çiyayê Mêrgîwanê û bi navê qebîleyên Mêrgîwanê hatine nasîn. Ev ji Ormiyê û Ezîrbîcanê ve nêzin û hejmara wan jî nêzî 3000 e. Her wiha Ormiyê jî di nava desthelata qebîleyên Kurd de bû. Li kêlek Colemergê jî hin qebîleyên Korah ji aliyê welatê Rûm ve bicîbûne. Herêma wan çiyayî ye û gelek mêrgilê hene. Ev qebîle bi navê Korah hatine nasîn. Hejmara wan jî nêzî 3000 kes in. Li herêma Îrbîl yan jî Erbîlê û derdora wê ve gelek qebîleyên bi navên cuda dijiyan. Qebîleya Giryawiyê li beşekî ji welatê bi navê Bestar li herêmên Çiyê û beşek li welatê Îrbîlê dijiyan. Hejmara wan jî zêdetîrî 4000 kesan e. Qebîleyên Hesnaniyê jî li welatê Kerkar bicî bibûn û hejmara wan jî derdora 1000 kesan e. Çavdêriya rêka kerwanan dikirin û paç di encama vê yekê de werdigirtin. Li kêleka qebîleyên Hesnana, qebîleyên Erbawiyê bicih bûne li cihekî bi navê Derbend Qîrayîlî li welatê Kerkar. Her wiha hin qebîleyên din jî ên weke qebîleyên Safî, ev jî li herêmekê bi navê welatê Kerhîn û Deqmûq bicih bûne. Hejmara wan jî nêzî 700 kesan e. Her wiha hin qebîleyên Kurd li nêzî Îrbîlê li cihekî bi navê di navbera du çiyan de bicih bûne û kesên diplomas û siyasî ne. Bi maxûlan re didin û distînin, her wiha bi memalîkan re jî. Hejmara wan ji qebîleyê Gelalî zêdetir e. Serokê wan bi navê Taceddîn el-Xudr bin Süleyman e û ji nivîskar dihat nasîn û xwedî zimanekî zelal e. Gelek rêzdarî ji dewleta Memlûkî re werdigirt. قبیلeyên Sehriyê ji aliyê çepê yên girêdayî Tilhefnûn belav bûn. Bi navê welatê Sehriyê dihat nasîn û di navbera welatê Şeqlabîz û xeftiyana biçûk de ye. Her wiha bi navê xeftiyana Ebu Elî jî dihat nasîn. Di navbera wan de dest û derbenda mezin hene û li kêleka zapa jorînin. Hejmara wan kêmî 1000 kesan e.
زرزاری یک ji قبیلeyên Kurd ên binavû deng bû. Belavbûna wê di demên cuda de gelek bû. Heya li çiyayê Sincarê li cizîrê jî hatine dîtin. û li gorî dîroknas Ibn Esîr li wir bi Sultanê Salaheddîn Eyyûbî re bûne alîkar ku Sincarê têkeve bi destelata wî. El-Umerî cihê niştecihbûna wan di navbera Mert ya ji ormiyê venêzîk û çiyayê xencerîn yê bi ser esnêvene. Her wiha welatê Melaz Kurd û Ristaq û Keleh û Baxçe û gundên wê bi giştî dibin destelatiya vê qebîleyê de bûn. Di gelek waran de navdar bûn. Hin ji wan cotkar û bazirgan û mîr bûn û bi zengîniyê dihatin nasîn. Her wiha di nava wan de zanyar û feqî û oldar jî hebûn. Hejmara wan derdora 5000 kesin. Komek qebîleyên bi navên gund û cihên lê dijiyan dihatin nasîn. Tevlî Zirzariyê bûne. Ji nava wan jî qebîleya Balkan. Hejmara wan jî nêzî 300 mêran e. Li cihekî bi navê Eqebetil Xan bi cî bibûn û rêk û kerwan diparastin. Dîroknasên nûjen Zerzariya wekî duyemîn qebîleya herî mezin li Erbîlê piştî Hemezaniyê cihê belavbûna wan jî li ser çiyayên bilind yên bi ser Erbîlê ji aliyê Bakur ve û heremên digihînin xeftiyan yan jî rewandûz û heya îşnewê an jî îşno li Îranê û heya çiyayê Mert û Çençerînê weke El-Umerî berê diyar kiriye. Her wiha gelek ji wan koçî Şam û Misrê kirine û ketine xizmeta dewleta Eyyûbî. Ji nava wan gelek zanyar û feqî û nivîskar derketine. Qebîleyên Zîbariyê jî xwedî bandor bûn. El-Umerî hejmara wan derdora kesan diyar kiriye. Bi mazîncayiyê re ketiye nava şerên dirêj. Paşê jî li hev kirine û hevpeymaniyeke bihêz ava kirine. Bi karê bazirganiyê navdar bûn. Bazarên wan ên taybet hebûn. Ji qebîleyên herî navdar jî qebîleyên Hekariyê. Diyar jî Hekarî navê bajarekî bû û paşê jî vegeriya navê welatekî gogelek keleh û perestegeh lêne. El-Umerî cihê wê li Amadiyê diyar kiriye. Hejmara wan jî 4000 leşger bûn. Perestegehên wan bihêz bûn ew diparastin û hêza wan zêde dikir. Hişt gobandora wan li ser gelek herêman çêbibe û digotin gowan rêk û kerwan diparastin û berpirsê heremê di navbera Buxarê heya çiyayê cizîrê bûn. El-Umerî mîrneşîna Şengarê jî bi bîr aniye. Gelê wê bi tedbîr û rêveberinê tê nasîn. Her wiha hêzbûna wan jî pesind kiriye. Dibêje ku dema ew hêrs dibin weke şêran dibin. Her wiha lezbûna tevgera wan jî pesind kiriye û Şengarê jî tevnê veguhertina navê wê yê kevne. Şepinkarê û yan jî şêpankarê û yan jî şêwankarê ye. Ev nav ji ber xwedîkirina wan a hespan û lawiran re li wan hatiye kirin. Her wiha mîrneşîna xwe li aliyekî di navbera Faris û Kerman de ava kirine. Di hin belgeyan de jî bi navê heremên Kurdên şipinkarîn dihatin nasîn. Ew jî beşek ji mîrneşîra Hisnewî ya Kurdî bû û ya ku di demên pêş de ketiye bin destelata Meğûlan. Mîrneşîna Şîpinkarê ya Kurdî demeke dirêj di navbera salên 1056, 1354 zayînê de dirêj kiriye. Dawiya wê jî li ser destên mîr Mubariziddîn Mihemed el-Muzafferî bû û dihat nasîn ku hakimê Farisê û Kerman û Kurdistanê ye û ji malbata el-Muzaffer e. û niha jî li Îrana niha hîna bajarekî biçûk bi navê Şapînkarê li Bakur Rojavayê Şîrazê û herêma Şolistanê yanî welatê Şol heye. El-Umerî Şol jî bi bîr aniye. Diyar dike ku hukmê wan di nameyan de weke hukmê Şengarê ye. Ew jî yanî Şol di warê zanistî û pêgirtan de ji Şengariyan pir necudan e. Lê diyar e
کو او دستهلاتên şengarê li hev nakin û dijminahiyeke di navbera wan de heye. Hin hevpeyman û soz her du mîrneşînan bi hev ve girê dide. El-Umerî di derbarê gelê şol de dibêje ku bi romet û dilsoz û malmezin û mêvanperwer û baweriyê bi kesên din dikin. Ji ber vê jî gelek sofî ji ber van xisletan diçin cem wan. Rêzdariyê distînin, ji xwarin û vexwarinê we digirin û di malên wan de bi wan re rûdinên weke ku kesek ji malê be. û li gorî pêkirtên wan kesekî di mal û warên xwe de nakuşin. Geryanvanê bi navû deng Ibn Battuta dema ji Şîrazê diçû Kazronê serdana wê herêmê kiriye û çêra wê kiriye. El-Umerî di nava herêmên çiya de çiyayê Mazindiran yê got Eraqa Ecem ji welatê Gêlanê cuda dike bi bîraniye û dibêje ku çiyayên gelekî bilindin û darên wê pirin û li aliyê wê yê başûr hin gund belavin û diyar dike ku nişte cihên wê Kurdin û Mazindiran jî niha wîlayeteke Îranê ye. Ji çiyayê El-Umerî bi bîraniyê jî û nişte cihên wê Kurdin çiyayê Pilosê di navbera Faris û Kermanê de ye û beşek ji çiyayê Qufsê û di nava herêma Kermanê de ye. Diyar kiriye ku ew li Kermanê çiyayê zîve. Her wiha hin çiyayên din jî ên weke Badan bi bîraniye ew jî çiyayekî bi xêr û bêr e û gelek dar lê hene û asê ye. El-Umerî rewşa cezîrê baş dizanî, mebest cê jî Mezopotamyaya jorîne, yanî beşê jorîn ji herema di navbera Diclê û Firatê de. Hin heremên li rojhilatê Dicleyê û rojavayê Firatê jî ji ber sedemên şaristanî li ser zêde kirine. Dema El-Umerî sînorê belavbûna Kurdan û qebîleyên wan ve diyar kiriye li ser cezîrê Axivî ye. Ew jî û li gorî bi navkirina wî di nava memleketa Aqîrqoş de ye. û dibêje ku Aqîrqoşê gotineke hev ve dû daniye. Yek Aqîr û yan din jî Şoş û hakimê wê Haman hakimê İmadiyê ye. Bi navê Şemsîddîn Muhammed tênasîn û nivîs û nameyên wî jî li gorî ku ew xwediyê İmadiyê ye dinivîsand. El-Umerî dibêje goşahên wê di serdema wî de ji zarokên mübariz kinikin. Ev jî bi jîrbûn û camêriyê dihat nasîn. her wiha li cem gelî wekê ewliya salih dihat nasîn. Ji gotina El-Umerî diyar dibe ku ew mîr xwedî cihekî bilind bûn, ne tenê di nava civak û qebîleyên xwe de lêbelê ji aliyê hakimên heremên derdora wan jî. Dwarê siyasî de hesabê wan gelekî dihat kirin, dewlemend û sergewre bûn. Li cem wan gelek hesp û erdên fireh û bermalî û xizmetkar hene. El-Umerî di derbarê Kurdên Cizîrê de dibêje ku ew xwedî taybetmendiyên baş û sergewre ne û cîrantiya baş ya di navbera Kurd û Ereban de. Kurd jî li cihê ewlê ne li ser erdnîgariya xwe li nêzî bajarê Rehbê li ser çemên Firatê. Ew jî bajarê Meyadîn yê li cem Dêrazorê ye. Dibêje ku ew dikarin dengê gelê Rehbê bibihîzin û rûxmî ku ev belaxetê tu pirtûka wî de lê ev dibe delîlê belavbûna Kurdan li Cizîrê ber bi baş berve. Ji ber vê jî El-Umerî wiha dibêje diyar dike ku berpirsên Kurdan û serekê wan li vê herêma Şuca bin Emîr Necmiddîn Xidr ibn Mubariz kenike û yê ku ji bavê xwe ev mal û paye û cih wergirtiye. El-Umerî diyar dike ku tevî belavbûna Kurdan li Îrbîl yan jî Erbîlê ew li Cizîrê di navbera Diclê û Firatê de jî belavin.
او لگندان او لدردورا ماردین او دناف دجی هرمین دشت هنه جی کسایتین وان ای هری نافدار جی ابراهیم بن علی و یان جی بناوی دن عزیز مالو دی ناسین دیار دکه گو او وکا حاکم هرمیه اولور گل ریزداری جیره پیشکش دکه او بریارن وی بیکتینن ابن بطوطه جی د پرتوکا خوده بناوی ابراهیم شاه ابن سنیتا ببیر آنیه و دیار دکه گو د سلاطاوی لسر موسله و دیار بکری پشتی پرسگریکن لهرمی چیبویه اف هرم دبن د سلاطا مغول دبو دما مرنا حاکم مغولی ابي سعيد بهادر خان د سالا 1316 1335 زاینه وی بتنه هرم بری و بره لابن ابراهیم شاه ویکو د سلاطی جباوی قورگرتیه ندوی آستا کوباوی وی تیده بو العمري ديار دكا قود نافا بويرين صلا 1146 زاينه ده كلاها فنك يا جزيرة ابن عمر جزيرة بوطان يا نها فنيزيكا وياكو كردان او بريفة دبر نافي ميريوي حسام الدين الكردي البشنوية عماد الدين زنگي ارتشك شان در دوراوي و او دور پیشكر قو تيخبن ده سلاطا خواه جكله هندن ان الجزيرة والعمري ببير آنية كلاها شاطانه هروها بویرین سالا 1131 زاینه جیروکن گریدای کردان و گوتنه کرد با اوایکی مزن لما فارقین و آمد و هرمین در دور دجین او جیروک جی وکه کشتنا جلال الدین ابو المظفر سلطان داوی ی خوارزمی لسر دستین کردکی جوان دران العمري هناك جديروكا آمد ومايا فارقين وبويرين لوان داران چه بويا وگوتنه هروها وگو هستنا ده سلاطه دنافبرا گلك هزان ده جيان هري گرنگ جي ايوبينه وجدما صلاح الدين الايوبي وحياة ايريشين مغولان لسروان هرمان و زورداريا كردان لسر دستين مغولان ديتيه هروها او نویسکه نویسکارکی دیوانان ده دربار آمده ده و پسنکرناوی ببیردینه نافي ويجي فاضل محي الدين أبو علي عبد الرحيم بن أشرف أبي الحسن اللغمي الأسقلانية دبيناسيا العمري ده هرمين بلافبونا كردان ديار دبا نسيبين وحياة دشتين ميرديني بشك جأردنيغارية كثره دنابرا دجلي وفراتي ده وياكو كرد لي بلافبونا اف دسردما مغولي ومماليكان دبو وبطايبت جي بلافبونا كردان لبشي باشور جزيرة فراتي العمري بلنداهيا كلاها مارديني وباراستناوي ونكارينا داگر کرناوي جي دبيجا كو آوا مارديني هنك خويتي دحيا قالك مارلي هنا وهروها كافوكن كدي ينجمروفا ناطر سنجي قالكن واگر گو كرد لدشتان سيبيني ودردورا ويفا دسردما مغولي ومماليكان ده بلافن دنيسر يا جوان فنيزيك جي بيغمان جهي نشتجيه بونا قبيلين وانبو العمري موصل جي ببير آنية دبيجا كوناوي وي الهد باجي لستاقين ويجي نينوا مرج كفر عزري زابا مزن هزي بازيدا خابور و باجارن وي ينگلك او سجارن اب هوايا وي ياناوين جي ديار دكه دبيجا كو باقچين وي هندكن دبيجا كو اواهيين وي جكافرانن هروها وجبيلي فان العمري گلك هرگليين شرين كردين ايوبي لجهين جدا جزيره ودبيجا وچاوا كو جزيره كتيه بدا سلاطه دولتا ايوبي جسردما صلاح الدين الايوبي و بشتي ويجي برا ولاوين وي
هروها العمري شنگالی ببیر آنیه کو بدیروکا خواه یا کبن گلکی نافداره و یک جرستاقین موسلیه و دیار کریه کو بینگه هاویجی سنجاره سنجارو بطایبت جی لسره چیای وی و هرمین دن این لدردوره و دگه جزیره. قبیلهن هری نافدار اینکو العمری لجزیره ببیر آنینه قبیلهن بختیه و اینکو دناوا کردان ده گلک بناوو دنگ بویه و ناوی وی ده سردمین اسلامیه دستپیکه ده درکتیه. میرنشین اکوان ناون داوی لجزیره بن عمر هبو. یک جکوینترین میرنشینین کردان ده سردما بوی هیده. با آوائکی جهف جدا حیا داویه 100 سالا 19 دریش کریه و بسلجوقیان و اتابیکا و خوارزمیه و مغولان را گلکی کتیه ناوا پفچونان. قبیلهن حمیدیه جی جناوا قبیلهن کردان این بناوو دنگ بو ده سردما اسلامی ده لحرمین روجهلات موصله و دنافبرا زابا جورین و خازر ده هرمین بجیهبونا وانه. دیروک ناس ابن الاسیر ببیرتینه کو قبیلهن حمیدیه ده گلک جیهان ده ببیرتینه. جهی هری کون جی ده درباره راپرینا کردان بسرکشیا حزبانیان ده سالا 906 زاینه ده لدجی ابی هیجا عبدالله بن حمدان والی موصله بو. هر وها دیار دکه کو میرباد و آواکر دولتا دوستکی مروانی یا کردی جی قبیلین حمیده یه. العمری جی حمیده ببیر آنیه ناوی میر وان بها الدین بن جمال الدین خوشی ببیر آنیه. هر وها مازنجینیه وکه قبیله که جی قبیله حمیدیه ین بلاو ببیر آنیه. والگوری العمری دیار دکه گو او نفشین داوی جی حمیده نه. گلکی بهز بون و خودی نیرینک سیاسی بو و گلک جهین بلند دناوا دولتا عباسیده گرتنه. جمیرین وان مبارز الدین کنکه ناوی وی قبیله و میرین ویوه گلکی بلاو بویه گهشتی آستا کو رزداری جمغولی و مملوکیان بگرن. العمری ببیر آنیه گو مغولان اربیل و دردوراوی و طواهی هرما اقرشوش و بشک جهرما جزیره دانه میره وان مبارز الدین کنک. اف دیار دکه کو مغولان نخوستیه گو بواره که و ناواره که و خستن بواره لحف کرنه چه بکن کو برجواندین خواه بپارزن. خویایا گوان خوستیه جهزو باندورا وان سوده بگرن و هرمین فره اوله بمینن. العمری هنک تشت دوی درباره ده لسر زمان ابن صلایا ببیرتینه کو تتر دمانکارن گلی چیا ببن بخن دیتن گو کتنا ولاتی وان زوره جبرویجی با آوائه کی فیل بازی بواره دانستاندن و دو سرکین وان بر بخواه کشاندن و اوج پاچه عفو کرن. گلک تشت پیشکشی وان کرن و هشتن گو جباکور و حیا باشور و او ببن سرکین ولات. میره مازنجانیه مبارز الدین کنک جی یک جوان بو. العمری ارمینیا و ازربیجان و عرانه وکه هرمین جدا ببیرتینه. هر یک جوان سلطنه که ارمینیا سلطنه که مزنه و ناون داویجی باجاره خلاته. هر وها دیار دکه گوبری دسلاتی و گوه زمغول و تتران دناوا ممالکت ایوبی دبون. هر وها ازربیجان جی سلطنه که هیجایه و ناون داویجی باجاره مراخیه. عران جی سلطنه که ناون داوی برزعه و تفلیسن. العمری سینوره بلافونا کردان و وار وان و ببیر آنیه.
بشن ji heremên Ermînyayê û Ezîrbîcanê û Erranê û di nav de jî mîrneşîna Colemerkê got di demên pêş de fireh bûye û bûye memleketeke fireh. Di nav de gelek bajar û keleh û perestegeh hene. Gelek bûyerên dîrokî yên girêdayî şerên li ser xelatê ji aliyê gelek hêzan ve vedibêje. Ew hêz jî weke Kurdên Merwanî, Buweyhî, Hemedanî, Xewarizmî û Meğolin û dibêje ku çawa rewş guhertiye ku paşê Eyyûbî ji dema ku Salaheddînê li Eyyûbî di sala 1185 de çûye wir ketiye bin destê wan û heya mirina wî. Desthilatî derbasî birayê wî Adil û lawên wî Kamil û Eşref û Ewhed bûye. Her wiha El-Umerî diyar dike ku bûyerên di dema ku Xewarizmiyan xelat di sala 1230 de dorpêç kirine û çawa gund talan kirine û ew der dagir kirine û piştî ku hakimê wê yê got cîgerê Şah Eşref Eyyûbî bû kuştine. Gelek kuştin û dizîn û talan pêk anîne. El-Umerî li ser Xurasanê jî diaxive. Hin qebîleyên li wir bi bîr anîne. Her wiha hin serekên wan jî ji wan re digot got emîdin. Sultan û hakimên wê weke ku şah ji hev re din bîsînin. Ji hev re dinîvisandin got bi hev re bibin alîkar û rêkan vekin û ewlekariyê ji bo wan û bazirganiya wan re bibînin. Her wiha diyarî jî ji bo wan dihatin rêkirin. El-Umerî gelek rûpel ji pirtûka xwe di derbarê Şamê û Misrê û rola Kurdan li van her du welatan de cuda kiriye. Bi taybet jî malbata Eyyûbî. Diyar kiriye ku ew ji Kurdên rew diyêne. Her wiha ji bilî Kurdan jî bi bîr aniye. Kurdan û bi awayekî balkêş cihên bilind di dewletê de girtine û bi taybet jî di nava artêşê de. Her wiha gelek zanyarên Kurd duwarê çandî de bi van her du welatan de bandor kirine. Her wiha Kurdê Lorî yên li Şamê dijiyan jî cihekî navdar hebû û rewşek baş. Li gorî gotina wî ev jî delîlê bi navûdengiya wan li Şamê ye ku kesên din ev taybetmendî li cem wan tunenin. El-Umerî lezbûna tevgera wan abalkêş ve dibêje. Dibêje ku ew bi hêsanî dikarin hilkişin ser dîwar û xaniyên bilind. Diyar e ku ew gelekî serhişkin û zû tiştên kirine ji binpêkirina qanûnan li xwe mikurnayên. Her wiha ew xwedî baweriyeke xurtin. Gelek lîstokên pêlawaniyên dilîzin. Ji meşa li ser benan û lezbûna tevgerê û ji bilî wê gelek tiştên cuda gonha jê re dibêjin canbaz û yan jî sêrk. Her wiha jinên wan jî wiha ne. Di bezê û lezbûna tevgerê de û siwarbûna hespan de jîrin. El-Umerî malbatek bi navê Meştûb û hin ji mîrên wan bibîrdîne. Ji nava wan jî Seyfeddîn Elî bin Mihemed Meştûb el-Hekkarî ye û yê ku bi mîr Şîhabiddîn Mehmûd el-Heramî xalê Salaheddîn Eyyûbî tevî hin mîrên din bû. Ev di dema Esededdîn Şêrgo mirî de bû. Dixwestin hukm bi destê xwe bixin. Lê Xelîfe el-Adid şand pey mîran û ji wan re diyar dike got Salaheddîn el-Eyyûbî li şûna Esededdîn Şêrgo kiriye wezîr û navê Şah Nasir lê kir. Ev yek nilgorî wan mîran bû û nerazîbûna xwe derxistin. Wê demê Feqa İsa Hekkarî destwerdan kir. Ew jî bi Salaheddîn re bû. Hişt got mîr Seyfeddîn Meştûb û mîr Şîhabiddîn el-Heramî li ser biryara el-Adid erê bikin û li kêleka Salaheddîn bisekinin. Di vê yekê de jî bi ser ket. El-Umerî mîr Seyfeddîn el-Meştûb di gelek cihên din de jî bibîrdîne. Gelek hêza wî ya leşgerî hebû. Ev yek di dema hebûna wî li kêlek ser leşgerên artêşa Eyyûbî li hember Salîbiyan xuya bû. Bi Salîbiyan re
di derbarê bajarên weka Ekka li delavên Bîlad Şam û cihên din ve gotû pêş dikirin. El-Umerî kesayeta bi navê Udey bin Musafir bibîr tîne. Navê wî yê din jî El-Hekkarî ye. Ev kes heyadema niha jî di nava Kurdê Êzîdî de xwedî cihekî pîroz e û ji ber girîngiya kesayeta wî di gelek pirtûkên Kelebûrê de derbas dibe. El-Umerî ji zoma Go di pey Udey bin Musafir re dikevin, bi zoma Edewiyê bi nav dike. Diyar dike ku wan gelekî girkirin, diwarê baweriyê bi wî de kirine. Heya giştiye asta ku bûye qiblegeha wan. İbn Fedlullah el-Umerî hin çîrokên din di derbarê Kurdan de û belavbûna wan de vedibêje. Him li heremên wan ên resen û yan jî heremên gokoçê kirine weke Şam û Misrê û ji bilî wê ji herêman. Her tim rola wan di gelek waran de diyar kiriye. Heya dema desthilata wan tune be jî ew çîroka gelek kesayetên Kurd ên diwarê çandî û zanistî û civakî û siyasî û leşgerî de rola wan hebû vedibêje.